Prije svega želim se zahvaliti upravi odbojkaškog kluba Sloboda Tuzla Farm na ukazano povjerenju. Evo, ja sam preuzeo ekipu prije 10 dana i radili smo jedno dijagnosticiranje, utvrdili stanje kakvo je. Krenuli smo malo jačim tempom, moramo se pripremiti za nastavak sezone. Situacija u klubu je dobra, odlični su uslovi za razliku kako je stanje trenutno u državi. Uprava kluba obezbijedila idealne uslove, tako da igračice nemaju nikakvih smetnji prilikom rada. Imaju svu pomoć kako stručnog štaba, tako i dispanzera za sportsku medicinu, ukoliko se ukaže potreba. Priključili smo ekipi mlađi kadar iz odbojkaškog kluba Sloboda Tuzla Farm koji se nameću u prvoj ekipi, tako da u narednom periodu ćemo im dati šansu da se dokažu. Što se tiče nastavka sezone, mogu samo reći da će igračice dati svoj maksimum, da ćemo, nadam se, pružiti još bolje igre nego u prethodnom dijelu sezone i što se tiče kupa koji je pred nama, nadamo se nekom dobrom iznenađenju i dobrom rezultatu. Pa evo, polusezona je iza nas. Kao predsjednik uprave mogu da iznesem stavove svih članova uprave i skupštine da smo mi u suštini zadovoljni pozicijom, da smo ostvarili stabilnu poziciju na ligi, Premier ligi i da nastavak sezone očekujemo mirniji, da raspored i sastav tima i pripremljenost tima omogućava znači ostanak u ligi i da se možda izborimo za bolju poziciju, čak da možda napravimo neko iznenađenje u kupu. Moram da kažem da smo kao tek novopečeni premijer ligaš naravno bili opterećeni svim onim početnim problemima što imaju svi oni koji uđu tek u novi rang takmičenja i da smo svim izazovima i iskušenjima odolili i da evo, mogu sad to reći, spremno dočekujemo nastavak sezone i nadam se što je moguće boljem rezultatu. Dobili smo i novog šefa stručnog štaba, on ima punu podršku uprave, pokazuje svoj kvalitet, ima iskustvo, pokazuje i dobre rezultate u ranijem vođenju Premier ligaša, tako da eto, mislim da će i sa te strane biti sve dobro.